Nakon potpisivanja sporazuma opštine Tutin sa Savezom speleološkom organizacijom Srbije, načelnik opštinske uprave Adnan Šehović istakao je zadovoljstvo ovom akcijom i potvrdio da je opština Tutin prva lokalna samouprava u Srbiji koja je inicirala da se ovako nešto uradi. Lokalna samouprava u potpunosti finansira ovaj projekat. Vrednost ovog projekta je 300.000 dinara. Godinama je bio zapušen taj uvor i usled tih zapušenja imali smo poplave redovno svake godine, znači u proleću. Ugrožavalo se zemljište i domaćinstva, određena domaćinstva na tom području. Također to je znači jedan razlog koji je vrlo bitan za nas, za ovo područje, i drugi razlog čišćenja ovog uvora jeste što tu znači uvire voda izvire na izvoru Raške kod Sopoćane. Znači to je još jedan bitan razlog kako bi to izvorište dole Raške bilo čistije i jer se odatle koristi kompletna teritorija grada, koristi vodu sa tog izvorišta. Mislim da smo uradili veliku stvar za ovo područje, veliku stvar za grad Novi Pazar i nastavit ćemo dalje. Danas smo potpisali sporazum o saradnji, nastavimo dalje na očuvanju prirodnih bogatstava i dobara na teritoriji opštine Tutin. Koordinator inicijative Čisto podzemlje Srbije ispred Saveza speleoloških organizacija naglašava važnost ovakvih akcija koje su, kako kaže, višestruko dobro, a dobro je što su i ljudi svesni ovog problema. Trenutno sprovodimo akciju čišćenja ponora u Delimeđi i tip akcije je rešavanje velikog problema koji se ovde trenutno nalazi. Naime, objekat je pun smeća, a on je ponorski objekat i deo je sistema kroz koji voda prolazi i spušta se kasnije na vrelo same reke Raške dole. Ono što je jako bitno je da sam karst nema toliko mogućnost filtracije i voda koja pređe preko ovog smeća koje se nalazi na površini pokupi sa sobom tvari, nosi ih kroz sistem dole, a sistem je u krasu takav da ponaša se kao cevovod, znači nema peska da filtrira i sve ostalo, to su jednostavno cevi i velikom brzinom voda prolazi dole i jako brzo završava na izvorištu noseći sa sobom delove tog smeća. Ono što je jako dobro i jako bitno je to da je sama lokalna zajednica i kompletno stanovništvo svesno problema i jednostavno mislim da stvari idu na bolje. Tako da moram da pohvalim ceo kraj, komšiluk i uopšte opštinu i sve ljude sa kojima smo bili u kontaktu, jer stvarno svi su svesni toga šta se dešava i u čemu je problem. Direktor regionalne turističke organizacije Sandžaka ističe da je ovo prvi korak ka trajnom očuvanju ovog kraškog lokaliteta. Želim prvo da izrazim zadovoljstvo i veliku zahvalnost Savezu organizacije speleologa Srbije koji su danas sa nama ovde i koji su podržali ovu prvu akciju opštini Tutin i mesnom centru Delimeđu, što čine sve da očistimo podzemlje i kras Donje Pešteri u ovoj akciji i da ujedno učinimo sve da u nekom narednom periodu turistički valorizujemo ove lokalitete i da naravno sačuvamo prirodu i da se polako oslobađamo postepeno divljih deponija na ovom području. Mi ćemo sa opštinom Tutin i sa mesnim centrom Delimeđu uraditi posle ove akcije, posle ova 2 dana uradit ćemo jedan plan kako da zaštitimo sa čeličnim konstrukcijama ovaj potez ovde, da nam se ovakve stvari više ne dešavaju. Ovo je prva akcija na nivou Republike Srbije i primjer dobre prakse umrežavanja institucija, a od velikog je značaja za očuvanje životne sredine i jedinstvenog prirodnog potencijala Pešterske visoravni.